uba lamprang bla MDC kamau plang dingyei manta kasngi thoding ulalej pan thep kerteng hakmat sekretari ka KHDC haka jing senran lang uba penyat singsim ba bindo lanong ba fantin lakadong ba bajok lang pingrup Mitchell wankar bat kiwei pat ki MDC ki badon hak senrop senchar ha KHDC kajing le thep kerteng ya ka post Herman kalong balap penmi hukum da ulat ka jela ban peta ya ka KHDC ban penlong ya ka dorbar kerpang lasngi nungkong kata haka nyu tarik urempang ban jit ya ulampang ka KHDC hadin balai ino kam ubak penyat singsim kajing le thep kerteng kalakut no menta ka sau tarik urempang hakaba syem ladon bayang ban yale persya ya ubak lamprang bla bat kermen ba utai UMDC kamau plang dingyai un job suk summons this council and the one or three may also corrupt the council. Election post jaman. Hoi mutasi la deban file ka mission magban kong ai play ki perlu nak yudi ki DCUD Kaya ka diksyan ya, pagka kamtam ni ba ka agla propose bagi aga diksyan skandar ya. Te awak ayu you play no ba na yo ban penting como chairman tienri la tetrang yang joni yang yuki maka sudah kemudian juga ki naru leader juga yudi juga atas teruskan kalau ki produksi orang yudi baru kan jadi kemudian ki insya Allah yang itu kemudian kan file nga nungsi joki kali pergi bagi agak cerita lang bagi ya pedang ya ban mo makan dalam longkong wiyu kandidat berlisim dalam election chairman. Tiga hajupur nga so banai ga chief li ki kubang madi chairman ba labat mucang kami ba pias sing tiadin ba ila longamali ba ila ya pradami para pergi perlok NDC kata parti ban ada dengan beliau ban cemli kam kum chairman mana kubri ka jupur ki perlok naga parti MP ki NDC baru kan ina perpamen report kubri kami ki nongilam juga parti neru chief minister bari national president juga parti join by deputy chief minister insar pastun pensong bidai national vice president untuk parti kat parti bala pokoknya lah only parti bakila aji sini man sini benta berkalang kacing ya kejubu baik para ambisi masih become chairman pada so bahwa di semua lokal pada dalam jisukmen bahwanya wilayah produksi ya waktunya mendukung chairman juga dia kaus dan dengan kami di dalam ni perlu member kaus ban dia sekali ke council bakoi kam tahu nonton biar joki baik juga masuk masa pot juga hasil terpas council dia jopor naik beli ki kam dak lagi di nongkersan be cuma di bala mo IMC-nya makna ya ada dengan ban ni para tu anak wika deputy ten pada bukan kan di buat bayu dekat kum chairman mo dia council berpau jisu yaki ba kumli yaki tu lima report yo kumli dari lepas joki ba lapun ki lo ya kundi kumanganon dan jupor
kaban kong na pro di sungu ka marnayo ka support atau nai oh pan sini ali biye berkuik bayi pasal berkuat di tadi di mana ya sebab paut ya marahoi bakalong tao ya dah sudah pan fal Indonesia dai nyapan ni pokau sila mondi nyo tadi di ada ya dapat jesu mana ka ngek bagi perlu isi atau si dia perlu mo kuka dak dia telang berham tamile ba kandung jikimen ba bagi perlu isi dia perlu terasa ka si modi ni utrik pa haus kuka banyo ban skem leban ya apa aja kini telang ham tam ni ga MC mati ga si po haus to konsep